Hello. Happy birthday to Rian. Happy birthday to Rian. यहाँ चाहिँ दर्शन है विनाश दर्शन Happy birthday dear Rian. Happy birthday ओ लुक्न कहाँ सानो बाबु हाइट you need to give it to सानो बाबुलाई देऊ Rian, I got a gift. I got a gift. Guess who is here सानो बाबु जहिले ढोकामा कोही आयो भने हाइड गरेर गइहाल्छ अनि हाइड गरी यही हो फेरि When? यो हाइड Oh my God, Rian. आउ न I want to hug you आउ I want to hug you too. Come. डेकोरेसन क्विक यतिकै टच अप I had crackers for lunch. I didn't even have one. नानु पनि आइस भिडियो कलमा डेकोरेसन कसैले गर्दैन भोलि म डेकोरेसन खेल्न जान्छु है को अब त फ्राइडेसम्म समय छ के Can I please? Yeah. मेरो उच्च मेसोले 2x खाराको बिसुको मिल ब्रेक गरेको खानेकुरा छ ले चिया खान थालियो गाइजहरु चियर्स गराइछ चियर्स चियर्स What is it? उता पनि चिकन नै हो Rian should do the chest too. चिकन क्याप्सिकम चिकन आलु चप देखाइरहेको छु। मैले अघि देखाइसके तपाईलाई थाहा छ अनलाइन ल भनेर फेरि भन ब्याक गर्नु न ल भन Happy birthday, Sano Babu. I love you. रियान सानो बाबु सुन मामुले हेर त Sano Babu बाबुले फुट्दै खा बोल सानो बाबुले कनी कनी बलुन फुक्दै कन पनि आफ्नै मुख खुला सानोलाई एकचोटि ल टोइलेट बसालेर आउनु गरे हैन फेरि यता नगरे सानो बाबु इन कन्टिन्यू अनि यति दिन त एक्सिडेन्ट इट वाज एक्सिडेन्ट मम इट वाज एक्सिडेन्ट क्या रे कसको बर्थडेमा सिर्सनाको छोरीको ए ओ तैले पर्फर्मेन्स दिए त्यसो गर्दा यो मेसुले बनाएको कार्डमा चाहिँ मेसुले यहाँ बेबीहरू बनाएर चाहिँ अब त मेसुको को भन यो को होला यो को भन मेसु James. जेम्स दादा भन्नुपर्छ Tata. अनि यो Me. अनि यो Leon. कान्छु अनि यो Liam. लियम अनि यो Rian. सानो बाबु सो टाइनी सानो बाबु सानो भएर होला अनि यो Mara. अनि यो Sonny Dizzy. अनि यो Sonny Dizzy. that's so cute You made all the kids. Can I have a hug too? that's so cute मेसु सोनी दिदी भन्छ हग सानो मेसु यो सबैको फोटो बनाउने त कसरी आइडिया आयो कसरी आइडिया आयो भन न हाउ डु यु नो Because it's Rian's birthday. बिकज इट्स रियान्स बर्थडे यु वान्ट टु इन्क्लुड एभ्रीवन थ्याङ्क यू फेरि ओके यहाँ आइसक्यो यहाँ रियानको के Happy birthday, Sana Babu. Resilient, intelligent, amazing, noble minded. noble minded And I love you, Sano Babu. You are 4. You are 4. Yeah, you are 4, yeah. I did love her, but then I just decided. Yeah. Okay. From Myra Didi to Sano Babu Rian. Oh, so cute. Oh, the whole page. Why this one's empty? Because. You could have done some art. Yeah, art. Oh, that's what I was thinking. Yeah. Dear Rian, I hope you have an amazing time at your birthday and you have fun spending time with family. You should have a blast because your birthday is not every day. Oh. You are growing so fast. You are 4 years old. I hope you like my gift. I got you. Just know I will love you forever. Will love you to the moon and back. Happy birthday, Sana Babu. Oh, Myra. लेखिछ त। I don't know, I just thought of it. Did you ask anybody? Did you get help? No, she doesn't need help. That is so thoughtful, Myra. Thank you. Rian Rian doesn't understand. Rian doesn't understand me, but I will keep all of these cards, and then when he grows up, we need to and make then a when box he- in when each he can, house. when he can. Because I I have so it. many I have it. I have. Happy birthday to you. Happy birthday. Come in. Hello. Happy birthday to you. Rian, follow me. Welcome. Hello, Kancho. Hello, Maiju. Hello.
ल birthday. Birthday. Wow, so many. He got oh yeah, happy birthday. Oh my God. Say thank you. Thank you, Maidu. Happy birthday. Wow. Give me a hug, give me a hug. Cute. On your hair? दिदीलाई पार्टी Wow, what is this? भेजिटेरियनको एकदमै This is so good. यसपालि सब भेजिटेरियन सबै भेट्यो Oh, cute. दिदीले Yes, sick. हाम्रो गजर काट्नु पर्ला कि नपर्ला? काटे काटे अहिले पर्दैन देखिए सबैलाई सबैलाई बुके टप अप गर्दिने No, it wasn't me. Why are you making it? मान्छे चिन्न छोडिसकेको छ भाग्यो अनि बन्द What is that? What's the first one? That's a fish. Oh, yum. Dude, a lot. Delicious. भेजी पनि छ यत्रो अप्सन राम देखेको यम मिठो छ है भेजीको पनि के हो त मासु खानेको भन्दा धेरै प्लेट लुक एट फेस माया दिदीको गिफ्ट त्यहाँ छ म निकालिदिन्छु भए है ल नाइस के गरे सानो बाबु वाट यु डुइङ I'm opening the gift. कसले दिएको नि अस्ति प्लेट मिराजु नमस्कार नमस्कार हेलो कान्छे छोरा कति ढिलो सानो बाबु हाइड गर्नुभयो होला खाऊ न अहिले खाएर भ्याउ के रहेछ सानो बाबु नमस्कार 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 वेलकम वेलकम नमस्ते अलिशान नमस्ते नमस्कार नमस्कार वेलकम वेलकम नमस्कार Happy birthday to you Happy birthday dear Rian Happy birthday to you Great Take the wish and blow the candle Birthday dear Rian Which one you want? Little bit. Yeah, one. ठुलो भएको Good job. Bye bye. Yay, handshake. Yay.
Yes. Look at that racing car cake. फेरि खुवाउनु न You want the car? सानो बाबुको ठुलो मम्मीलाई केही छैन Do you want one? You happy with your gift? Yeah. I got nothing. You happy with your gift? Nothing? You will be happy with biryani? Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Oh my God. के गरेको? I got a needle. You got a needle? It's a yo-yo. यो मेरो फर्स्ट पेयर प्याकेज आएको छ मलाई टेबुलले फर्स्ट पेयर प्याकेज पठाएको त्यही भएर म सबै सेयर गर्दैछु Thank you very much. भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्दै गर केटी हो अरु पनि के पाउँछौ पछि ठुलै कुरा पाउन सक्छ तपाईको मम्मीले बोल्नु मम्मी एउटा लिनु Garchana babu. Yeah, I think I'm going to take that. Okay. This is quite cute. Happy? Yeah. Yay, I've got one. Happy ladies? Yes. Very happy. Not enough. You got the plain one? I'm happy. Yeah, I got this. Oh, I love that. Yeah, I like this one. Wow, so pretty. बिरयानी खाने बेला भयो मेन्समा आई हेभ मोर म दिन्छु मेसु म अहिले भित्रबाट दिन्छु कि अर्को छ होला स्पेयर छ होला के भित्र त्यति धेरै लली देखेर पुरै ह्यापी भइसक्यो तर